Munyemerere duhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavuga ko Kayumba Nyamwasa n'ihuriro rye ayoboye rya P5 baba bajoyininze FRDC, Wazalendo, FDLR mu ntambara bahanganyemo n'ihuriro rya AFC M23. Izina Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ryongeye kugaruka mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda nyuma yo kwiyunga ku ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa ririmo FDLR bahuje n'umugambi. Abayobozi batandukanye bo ku ruhande rw'ihuriro AFC M23 na twirwaneho rirwana na leta y'i Kinshasa bakomeje kwemeza ko Kayumba Nyamwasa yinjiye mu ntambara barimo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye mu ihuriro rye n'umutwe ayoboye witwa P5 abereye umuyobozi. Colonel Rugabo Fidel watwirwaneho mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X kuri uyu wa gatandatu uheze yavuze ko ingabo za Kinshasa n'iza Gitega wumve ingabo z'u Burundi zongeye kurasa mu gace ka Irundu muri Kivu y'Amajyepfo zigasenya ingo nyinshi z'abaturage. Yungamo ko ku rundi ruhande hakomeje koherezwa izindi ngabo z'u Burundi harimo na P5 ya Kayumba Nyamwasa. Wa gatanu perezida wa M23 akanaba umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibibazo bya politike na diplomasi mu ihuriro AFC M23 uwo ni Bertrand Bisimwa yavuze ko hari impungenge z'uko ibibazo byo muri Kongo bishobora gufata indi ntera nyuma y'uko Kayumba yinjiye muri intambara. Ati kuba ingabo z'ibihugu by'abaturanyi nk'iz'u Burundi FDNB, FDLR ndetse n'umutwe wa P5 waba Kayumba Nyamwasa ndetse n'umutwe wa P5 wa Kayumba Nyamwasa zifatanya mu bitero bya leta ya Kongo ubwabyo ni ukwerekana ko ikibazo cy'imbere muri Kongo cyamaze kuba ikibazo cy'akarere. Ku ruhande rwa Lawrence Kanyuka avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwagura ihuriro ryabwo rya gisirikare. Avuga ko nyuma ya FARDC, FDLR, Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB, Kinshasa ubu yongeyemo n'abagize umutwe wa P5 uyoborwa n'uwitwa Kayumba Nyamwasa. Ese uyu Kayumba Nyamwasa ni muntu ki? Nyamwasa ni umwe mu basirikare bazwi cyane mu mateka ya politike n'umutekano by'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994. Yabaye umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo za RDF aho yigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda hagati y'1998 ndetse n'umwaka wa 2002. Nyuma yaje no kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde mbere yo gutandukana n'ubutegetsi bwa Kigali akajya mu buhungiro muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2010. Nyuma kuva mu Rwanda, Kayumba Nyamwasa yabaye umwe mu batangije ishyaka rya Rwanda National Congress RNC, umutwe wa politike watavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda washinzwe muri 2010 hamwe n'abandi bahoze mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Leta y'u Rwanda yagiye ishinja Kayumba Nyamwasa na RNC kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu birimo ibitero bya za grenade byabaye Kigali mbere gato y'amatora ya perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2010. Nyamwasa n'abamushyigikiye bahakanye ibyo birego. Muri 2011 urukiko rwa gisirikare rwo mu Rwanda rwakatiye Nyamwasa adahari ku byaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no guteza imvururu, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 25 ndetse runamwambura impeta zose za gisirikare. RNC P5 ni mpaka ku ruhande rwa Kongo. Nyuma yo gushinga RNC, umutwe wa Kayumba Nyamwasa wagiye uvugwa mu nyandiko zerekeye ihuriro ry'imitwe izwi nka P5 Platform Protocol P5 ryari rigizwe n'amatsinda atandukanye arwanya ubutegetsi bwa Kigali. U Rwanda rwagiye rushinja bamwe mu bagize iri huriro gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR. Ibirego abaregwa bagiye bahakana. Ni muri aya mateka izina rya Kayumba Nyamwasa riri kugaruka mu ntambara ya Kongo.
Ku ruhande rwa FCM 23 na Twirwaneho bavuga ko P5 iri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ni ikimenyetso cy'uko imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yaba iri gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo mu ntambara yo kurwanya FCM 23 n'u Rwanda rushinjwa kuyishyigikira. Ibi bisobanuye iki ku Rwanda? Niba koko P5 yaramaze kwinjira mu ntambara muri Kongo, ku ruhande rwa Kinshasa byaba ari impinduka zikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Impamvu nuko Kayumba Nyamwasa atari umuntu mushya muri politike n'umutekano by'u Rwanda. Kuba yarigeze kuba umuyobozi mukuru wa RDF nyuma akajya mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bituma uruhare rwe rushobora gufatwa na Kigali nk'ikibazo cy'umutekano kirenze kuba amakimbirane asanzwe ya politike. Byatuma kandi u Rwanda rushimangira ibyo rumaze igihe ruvuga ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kidashobora kurebwa gusa nk'intambara hagati ya FARDC na AFCM 23, ahubwo ko kirimo n'imitwe yifuza gukoresha ubutaka bwa kiriya gihugu mu kuruhungabanyiriza umutekano. Ku rundi ruhande, niba koko hari ubufatanye hagati ya Kinshasa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bishobora gutuma ikibazo cya Kongo kirushaho gufata indi ntera, kikaba ikibazo cy'akarere aho kuba ikibazo cya Kongo gusa. Kugeza ubu ikibazo gikomeye kigomba gusubizwa ni ukumenya niba ibyo AFCM 23 na Twirwaneho bavuga ari amakuru afite ibimenyetso bifatika cyangwa niba biri mu rwego rw'intambara y'amagambo n'icengezamatwara riherekeza intambara yo ku rugamba. AFCM 23 na Twirwaneho bavuze ibi mu gihe amakuru avuga ko Nyamwasa ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bamaze igihe bakorera ingendo i Kinshasa, aho bahura n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bakaganira uko bakomeza guha imbaraga umutwe wa FDLR kugira ngo bazawifashishe mu gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Nyamwasa ari mu gatebo kamwe n'abarimo Jean Habyarimana, Eugene Gasana n'abandi benshi bari muri uyu mugambi mubi wo gutera u Rwanda. Ese wowe wadukurikiye ufite ikihe gitekerezo kuri aya makuru tukugejejeho? Nyarukira muri comment utubwire uko wabyumvishije. Niba uri mushya hano kandi ukande subscribe kugira ngo ujye ukomeza utwumve umunsi ku wundi. Murakoze cyane.